hello friends, welcome back to my YouTube channel. Now itu joto viewers, ingkani subscriber no joto no phay kamya pio tini bo video tawa. So friends, tini ang bo video siti kana no saye khnari Chini TB Studio A Vampu YouTube channel ni income abo ke chungjo to siyo abo channel ke sponi nge abo channel ke Chini KAUBRU music industry ni actor Chini Alexander Reang Bru ni ke YouTube channel abo ke nge Bru ni YouTube channel dio Bru tini jero msa income ke to nge Bru ni channel dio msa jero income phaye to per month abo na ang no tini yo bo video siti sakoi khnari na video no paya hanjor nai to di sinim chuke nge je channel ta phai channel na ai channel subscribe ke kon ke channel subscribe ke tidi ake bell icon on ke tidi mami ke amboni ke videos upload ke hanke na joto kles kang notification mai son mo pando so nge difference chung to silai brani YouTube channel ni income nge ang to na no A to Z sai khnari nang video no sa paya hanjor nai to ne so nge friends phadi chung tinio nailena Chini TB Studio A Vampu YouTube channel ni income brale abai channel dio msa jora income khepitong per month mami ke brani abo kya KAUBRU music industry YouTube channel arem boya chung brani abo YouTube channel dio msa jora income khetong abono chung nailene tinin bo video so nge friends nang video no paya hanjora nai tongdi ang to Google Google thangye nang no srai khino phnunai brang YouTube channel di insan income kheto ingkang to Google phaye social blade website thanai social blade website thangye chung bini channel details A to Z nailene aboni ke ro website phaisu phai ang to wa ingke ro website phaisu phai mani ago ke chung ro bini YouTube channel ni mong search kenai ingke chung joto nusiu bini YouTube channel ni mong TB Studio A Vampu hiye ingke chungbo YouTube channel ni mong ro search khephe mani ago ke bini YouTube channel ni joto su details chungmo nailene ingke friend chung to bo YouTube A Vampu YouTube channel ni income nailene aboni bo ekele chung bono click kenai click kheye ro nainu mekna friend chung bini YouTube channel joto su details tomo A to Z details ro phaye chung nokmai ha aboni ke friend chung ro poilao silen make bini YouTube channel sa jora grow dong ha ingke bini per month sa jora income ke tong abono su chung nailene aram boya chung poilao nailai phine bini YouTube channel lo tinin jora msa jora videos upload ha aboke chung ro srai kino nai nokmayu bini videos tinin jora upload moke 23 kan videos tinin jora wa upload ha bo channel lo abon ke chung bini YouTube channel followers are ke subscriber no chung ro nai han chingke 118k subscriber means 1,18,000 subscriber bini YouTube channel lo tinio tongo tinin jorawo abon ke chung bini bo 23 kan videos ni total views phaimo chung ro nai nokmayu srai keno ro 2,78,01,085 tinin jorawo bini total videos ni views phaiha aboni ke chung ro nai nokmayu country ke to India aboni ke bini channel type ke entertainment chung music nai entertainment aro bini channel ni type ke entertainment aboni yago ke chung ro user created option no pimayu aboke kma bo brang bo YouTube channel start kemo brepo start ke ha aboni date si boke ke chung ro strike no nai nokmayu October 29 2018 no bo channel create ke o rm people brang bo channel je main samung start kema aboke chung brang ni channel ni poila video upload ke mono chung nai hasike chini exactly date chung ro naye simai nai ke abono chung nai nangsia ingke chung ro tole net market ma brani YouTube channel ni income chung ro joto details A to Z details je tomo naile pa brani channel ni aboni ke chung to brani estimate monthly income no naile ne ingke ro nano strike no nai estimate monthly earning nang pono ro nai no mayo brani $271 chinge $4,300 chonoro pnu eto socialblade.com inke $4,000 le phayak mami ke brani YouTube channel chung joton siu music chung asu income ma ya siu mami ke nini million views pa hang sa income phayo ke YouTube ni algorithm ni dio chung simayo million of views pai ko se music channel sa income kom phayo hiya ke phadi chung to nai $271 to $4,000 or $4,000 chung bonol nayak mami ke bini YouTube channel $4,000 le phaya ke chung bono to nai len market $271 no chung calculate khen nai Indian rupees pai kia ge friend chung joton siu to $1 ni Indian rupees so 81 to 82 rupees I think 82 rupees to ong tokna ke chung to calculator open kheye nai bo $271 ni le bini nsa income ong pi tong per month aboni ke chung to $271 ro calculator type khenai aboni ke chung 82 rupees bai ke bono multiply khenai abon ke chung samai bo $271 le Indian rupees le nsa ong yeto ke ang to oro 82 rupees ri ri nai 82 rupees ri han keno chung strike nai no mayu 22,222 rupees per month brangbo YouTube channel dingo income ke to tinin jorawo so ke friend chung to strike no no ha TB Studio A Vampu YouTube channel ni income inke friend chung brang jodi se bo YouTube channel dio extra sponsorship raw brang la hanke 30 to 40,000 per month brang bo channel dio income khemayo arpo brang bo music channel ni dio mohapo sponsorship la yang bo ya brang bo
20 to 25,000 per month brang bo channel dinyo income kheye tongo to present o so inke friends bono TB Studio A Vampu YouTube channel ni income inke nang bo video no break ma tongo ha ang bo information to ye rimon dinyo nang comment box o comment kheni tapodi ake nang next video to YouTube channel ni nainim chong nang amaro comment box o mention kedi ang next video abon kheye details to ye phane inke friends chong nang bono bodin ke YouTube channel create kheye income khemayo tauni dinole mami ke mobile to hanke internet to hanke now poke ha YouTube channel create kheye income khemayo inke brang dike bodi ke chong music video ros namye toni naya chong normally chini je chong romo simono information chini videos namye chong income khemayo inke now YouTube channel create khetma rong yangke ani channel bekina krongye tongmayo mami ke YouTube ni jotosu A to Z details tongmole ang ani channel dio rio information je ang simo romon dio nang abodin kheye ani channel beke krongye Snowing YouTube ni dio nang income kemayo. So friends tinin video le asuno chong next video ma pinai. Now an channel tang tongke subscribe kini tapodi ake bell icon open on ketidi. Ang boding video upload kyan now joton leskang notification mai son mo pando. So ke jotono khaksa. I hope friends now jotono tole simekna Chini TB Studio A Vampu YouTube channel income inke brang bodi khana YouTube channel dio permanent income phaye tongo inke na brang no subscribe ke khudi brang channel thaya ani description no link tongo brang original channel link nang bini channel no thaya subscribe ke support ke khudi ke friends on ke ha YouTube channel create ke income khine chuke now an channel be krong mayo mami ke ang YouTube ni tips ropos haye khnario ani mo pandawa inke nang next video spawn di channel ni nani chu ani comment box o comment khini ta bodi inke tini joral asuno chong next video ma pinai jotono khaksa